Ljudi, i danas ćemo da igramo šah. Zato što sam tek danas instalirao, pa da vidimo kako mogu ja da igram. Ajde. Okay. Idemo ovako. I izgubio sam. Sam izgubio? A ne. Dobro, on je bio najbolje. Da igram protiv nekog drugog bota. Da idem Martina i započnem. Njega da se udarasim. Kako mu nije pobegao konj, kako je bi pobegao. Bravo, nije znalica, ne. Bravo, zamenio sam. Šah. Šah. Trebam konj. Moguće da ga unište. Glavu. Onda vrati. Idemo ovo. Sad sam stvorio kraljicu. On mi je umrao. Što da radim? Šah. Ok, vidim. Nažal da ga risikujem. Jer nemam odbrane onda na njega. Majte nam. Ovo je prava neznalica. Želim da mu dam besplatno nešto pojede. Ali neće. Što? Ne znam. Znači, dobro, da. Trebam da ostavim tu mog lovca. Da ga ne bi napali. I napravimo kraljicu. Ok. Sad mogu da napravim mat. Šahmat. Šah.
Treba mi kralj izaći. Evo ga. Samo on ostao. I pobjeda je. Game. Ajde sad protiv nekog drugog bota. Ova Elan iz Grčke. Ne bi bio baš očekivan, pa sad, izađi kod njega. Ne tu, jao, Znači, on dijagonalno ga čuva. Ovo ja. Ovi treba da čuva sa druge strane. A ne mogu. A mogu... Ne znam što me nije pojel. Ej, ovdje. Pojmi ga, ja ići njemu. Beži, beži, beži. Okej, da. A ništa nije specijalno što radio. Ovako sam ga rešio. Ajde da ga pomožemo konja. Otvori. Da ga pojede. I šah. Imam šah ovdje. Au, kako sam glup. Glupli sam od ovog bot. Šah. Au. Da napravim šah ovdje. Šah. Ja. To nisam vidio. Baš sam ono glup. Ide mi pion. Šah. Ajde, uzmi kraljicu. Koga briga. Šah. Trebam ovog piona da guna. Samo napravit ću ovdje da ga pomerim. Moram da ga ubijem. Da. Kako to nisam vidio. Sad ću morati sve. Da. Samo se pomri, samo se pomri. Jedem.
Šah. Šah i pobjeda. Pobjeda bre i šahmat. Već smo 10 minuta, ajde još jednom da igramo. Protiv kog? Robota. Ajde sad protiv ovog Arona. Eto. I idemo. Ok. Vidim što želi. Odbrana. Napad. Imam šanse za šahmat. Vidimo. Šah. Branim ga. Mogli biti mat ako se nije niko pomerio od ovih tu. Napadam. Propustio sam pobjedu. Šah. A čekaj, ovo da se namotam. Da vidimo sve greške. Sam ne mogu da pobedim, vjerovatno. Eto. Moram da branim. Ajde napadamo konja. U redu. Wow, koliko, brat. Nešto tu, ne. Kako to nije video? Nubara. Zato mi pojede njega. Ajde, da mi se pion pomeri. Ovo je bilo očekivano. Dobro. Idemo napad na konja. I ovdje. Ne ima manje šanse za mat nego što on ima. Ovo trebam da pomerim pijune. Tu. Mogu nešto da uradim. Idemo ovdje. Napad. Mogu da promatam, ajde svako. Kraljica. I on ima. Sad je šah. Pomeri se. Treba mi 2 kraljice i riješim. Sad imamo 2. Idemo. Šah. Samo trebam da uzmem, na primjer, nešto što nije ovdje kraljica. Nadam. Потом odbranu oko njega. Video. Šah, napravimo šah. Šah mora da pomeri.
Šah. Ovdje trebamo ovdje. O, samo sam malo dugo. Ova igra je samo za vrijeme. Baš dobra igra. Šah. On čuva kralje. Niste to. Ej. Idi pionu. Šah. Ej sad. 3 kraljice. Sad je mrtav. I da, ne može ništa. Pobjeda. Ćao ljudi i lajkite i subscribe-ite za još ovakvih videa. Ili koji god hoćete, samo komentarišite.